Huwa kuna nyakati dunia inakosa huruma na wewe. Nimejifunza mengi, lakini pia bado najifunza kwa sababu sifahamu kesho. Jana yangu imepita na imekuwa historia, na leo yangu ni tumaini kwa kwamba Mungu anaendelea kuniongoza. Kuna wakati ninakata tamaa, lakini nakumbuka kwamba nyuma pia niliwahi kupitia magumu, ila Mungu akanishindia. Hilo linanipatia tumaini kwamba hata kesho yangu pia inaweza kuwa njema. Nikikatishwa tamaa na yale ninayoyapitia leo, ni dhahiri shahiri kwamba sitaifikia kesho. Kwa hiyo inabidi nivumilie, inabidi nipambane ili kusudi niweze kuifikia kesho. Ninajifunza kutoka kwa Ayubu, aliyekuwa mtu tajiri sana katika nyakati hizo. Biblia ipo wazi imesema, lakini ndani ya siku moja alipoteza mali zake zote. Na achana na kupoteza mali tu, lakini pia alipatwa na ugonjwa wa ajabu sana. Jambo ambalo nimejifunza kutoka kwa Ayubu ni kwamba inabidi uvumilie hadi mwisho, ndipo kuna matokeo. Ayubu alisalitiwa na marafiki zake. Kuna wengine walimshauri kwamba amwache Mungu, lakini jibu la Ayubu lilikuwa ni moja tu, kwamba nitendaje ubaya huu kumwacha Mungu. Na Ayubu alivumilia. Ninachojifunza ama ninachopenda kwenye mwisho wa Ayubu ni kwamba kutokana na uvumilivu wa Ayubu, Mungu aliweza kumrudishia vitu vyote alivyokuwa navyo mara 10 zaidi. Kama huifahamu historia ya Ayubu, soma Biblia kidogo, lakini nitakupitisha kwa sekunde kadhaa. Ayubu alikuwa na ngamia wengi, ila ndani ya siku moja wote walikufa. Ayubu alikuwa na watoto wengi sana, watoto 10 wa kiume na wa kike, lakini wote ndani ya siku moja wote walikufa. Ayubu alikuwa ni tajiri sana, mali zake zote zilipukutika ndani ya siku hii. Lakini achana na hiyo, ndani ya siku moja pia akapatwa na ugonjwa wa ajabu. Ule ugonjwa akaishi nao miaka yake yote akiwa na juta na kuteseka. Lakini ninachokipenda kutoka kwa Ayubu ni uthubutu wake wa kuendelea kumpenda Mungu hata kwenye majanga. Ayubu ananifundisha vitu vingi, kwa sababu mimi pia huwa napitia mambo magumu, lakini wakati mwingine nakata tamaa. Je, yeye aliyepoteza watoto, aliyepoteza mali, aliyepofiwa na vitu vyote, lakini akadumu kuwa mwaminifu, ananifundisha kwamba nivumilie hadi mwisho, kwa kuwa Mungu ni mwema. Mungu ni mwaminifu. Kwenye matatizo yetu, kwenye taabu zetu, tukivumilia, kuna siku ataturejeshea mara 10 zaidi, tena kwa uzuri zaidi. Mungu ni mwema. Tumwamini, tutiane faraja hata kwenye magumu. Asante.